nalazimo se u jagodama. Kao što vidite, za jagode je najbitnije sastav zemljišta. Plodno zemljište koje ima u sebi humusa je izuzetno bitno za razvoj svakog voća, naročito jagoda. Jagode su izuzetno slatke i svi volimo da jedemo jagode zato što je to prvo slatko voće. Od jagoda, kako se razmnožavaju jagode? Jagode se razmnožavaju tako što oni na velikim kućicama postoje male rinzice koji se zovu pelceri i koji se kidaju pelceri, sa njih se skidaju i ti pelceri se sade u zemlju. Uzme se pelcer, otkine se od kućice ili se samo prebaci gdje fali, on se uhvati za zemlju i stavimo ga gdje hoćemo i od tog malog pelcera poraste jedna velika jagoda koja da evo ovakav prinos. Jedne bebe jagode nastane matičnjak, odnosno majka jagoda. Plodno zemljište daje slatke jagode. Plodno zemljište daje slatke jagode. Da bismo zemljište nađubrili i pripremili ga za sadnju, kao dobar preduslov za sadnju voća, mi posejemo pšenicu, ječam, žito ili ovas, da bi očistili zemljište od korova i ujedno ga dodatno nađubrili. Jako bitno za vreme sadnje voća je da bude padavina, da bismo biljci omogućili dalji rast. Ako nema padavina, najbitnije je biljku navodnjavati i dodavati prehranu u zemljište kako bi biljka najbolje napredovala, da bi nam dale što veće plodove i sočnije i slađe.